Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Men Rakiyev Zamir, Kırgızistan Musulmanlar Din Başkarmalığının Nazireti Muftiyi olam. Birinci yolumuna Pakistan memleketine geldim. Pakistan memleketi mınday eli ötö meyman dost, karapayım el, dindi, ayvay dinge jakın bolgon el. Uşunday din süygon el katara uşul jerde meni tosup alıştı. Andan tışkarımına gelgenimde Bin Nuriye Alemiye degen uşul jerde bir çoğun okuw jay, İslam okuw jayı. 5000'dey özünün okuwçulary bolgon, özünün jatakanaly bolgon, oşol jerlerde tamak aştарын bergen, ötö şartların ılayıktıgan eň negizgisi bul jerlerde oşo İslam dinindegi adamdy alym kıla turgan bardyk kitepler baştan ayak okula turgan çoğun medrese oldu. Geçe oşo medresenin bardığını kıdırıp çıktım. Kıdırıp çıkkanımda oşo hadis ilimi, tafsir ilimi, Kur'an, kıraat ilimleri, fiqh ilimlerinin bardığı oşo ötö çuңkur tarizde okulgan güve oldum. Bu jerdegi ustazdardagı ar türlü, ar mamleketten bolgon ustazdar uşul jerge gelip okusa adam uşul jerdin programması menen ötö çoğun dengelde bir alım bolup çıgat degen jakşı ümit tilek menen mına kaytıp atabız. Uşo Bin Nuri Alemiye okuw jayının başçısı Maulana Nu'man Naimge dagı tereň ırazyçylyk bildirem. Antkeni uşunda bir jakşı manay menen tosup alıp, 2 günden beri uşul jerlerde ötö jogorku dengelde bizde meyman dost kılıp, bardyk nersesi menen tanıştırıp atat. Ötö adamgerçiliktүү insan, oşoga jaraşa da uşul jerde ustazlarga da ötö bayağı mani bergenine, meyman dost bolgonuna ötö çoğun razıçılık bildirebis. Mına geçe tünü uşul jerde miňdegen okup atkan alım balдар menen joluguşulарды ötkürdük. Alarga bolgon bizdegi akwalybızdy aytyp berdik. Oşon üçin uşul jerlerde mындай okula turgan bolsa, çыныгы niyet menen alım bolam dep kelgen bala bolsa, bir 5-6 жылдын içinde ötö çoğun bizge paydası tiye turgan, alam dünýedegi İslamga paydası tiye turgan bir alımlar jetişip çıgat dep tilek kılıp ketmekçimin. Degele Pakistan elinin bardygyna razıçylyk bildirebis. Antkeni bul jerde bizdikinde Hanafi mazhabı, Maturidi akidasyna ötö basım berilgen, anan bir jerdegi medreselerden bardygy oşo eskiden kalgan bizdin Bukhari tartipdegi negizgi turas kiteplerimizden bardygy oşol jerde oşo programma saktalıp kalgan. Allah Taalam jandaryna jar bolsun, jardamçı bolsun. Allah Taalam koldasun, iki mamleketin ortasına Hudaý Taala dostluk, bekemlik bersin. हमारे दरमियान कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। रशिया के करीब एक मुल्क है किर्गिस्तान,
वहाँ से कुछ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं आपके साथ, अब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। उसमें मुफ्ती आज़म किर्गिस्तान, उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर किर्गिस्तान उसके रईस, जामिया इस्लामिया किर्गिस्तान उसके रईस और दीगर उलमा उनके साथ आपके सामने इंशाअल्लाह। उन्हीं के एजाज़ में और उन्हीं के यहाँ तशरीफ़ आवली के तशक्कुर के लिए आपको यहाँ जमा किया गया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अय्युहा अल-असातिज़ा व अय्युहा तुल्लाबुल इल्म, अव्वलन في بداية كلامي أقدم لكم تحيتي وسلامي وتحية أهل قرغيزستان، وأشكر الأساتذة الذين أسسوا هذه الجامعة والأساتذة الذين يدرسون الآن وفي المستقبل. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الدولة إسلامية، أنتم تعيشون في دولة إسلامية، أكثرهم معظمهم مسلمون. هذا نعمة من نعم الله، أكبر نعمة.